nturajya bwabo aho ngize ndahashimye bimeze bien ndashimye. Donc tuwaze Imana iri he tuye Mike Yesu nakunda umukobwa mwiza kawaida nize kumenya bomba nimero ndetse tumenya ati gute nigiki kumuta kwa nizo nk'abandi basi gushikire cyora with design badori music bakora fresh kandi bazamutse mu mwanya utari munini cyane. Donc alors que toi umaze plutôt 4 ans qui fissait munsi y'amavi igihumbi ntibikudekuraje uvuga ati pourquoi ndiko ndinvestisa amahera mu kintu gitunguka ntanga nimero ya Sony ko sishaka kumva nyene uri romantique ndibaza impamvu utayankuno ndi romantic kuko en fait nimba nakoze mpiri ni true story ni ibintu byashitse muri past. Hi people, so ladies and gentlemen, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend où vous êtes. Bon, namasa murabe kino émission bien sûr. Nkuko musanzwe mumenyereye ni Bujayi TV kuri YouTube, Instagram, Twitter, hose turahari na YouTube turahari, mutoge kudufollowinga. Donc no gusubscribinga kuri account yacu ya YouTube. Mumenyereye kuri Mike muri kumwe na Davina Monica behind the camera ni Juma Drux de la Mafia. Namusabye umutumire w'iteka kama kawaida mbafite umutumire w'iteka buri gihe yamara w'iteka imbere yanjye. Reka tumwakire mu bwami bwa Bujo Hit TV nkuko bakunda kubivuga abakunzi ba Bude kuri Mike nkuko musanzwe mubizi ni Davina Monica behind the camera ni Juma Drux. Turagize mwerewe komeye twintebe cyo kwakira kuri Bujo Hit. Thank you so much. Wotubwira uriwe ku bakunzi ba Bujo Hit bakamenya uriwe for real. Yeah, it's your boy Yason Jen, aka Humble Boy, Mr. Chapati. What's up, man? Yeah, Mr. Babiri twatanguye. Oh, Mr. Chapati. Muzi ku ndirimbo zagiye zira bikora bien. Iyeruka gusohoka yitwa Mpiri. Umufate mpiri. Ntumurekure umufate wese. Anyway, Mr. Chapati, donc nakumenya kora indirimbo Chapati. Mbona arasibya patent wenda komedi nkibona nashaka ndagutabura mu nyuma kwari indirimbo. Chapati ni iki cyose gutuma kurimba chapati? Chapati ni bifungurwa mugabo by the way hajya aneko harimo messages zitandukanye muri ya ndirimbo aho nako mpanura abavyeyi yuko imbere y'uko umwana mugaburira mufashe mubanze mubwira karabe en plus kurera umwana suko umugaburira gusa hariho ikintu cy'indero muri ya ndirimbo harimo ibintu byinshi abayikunze bamwe bambye ati félicitations. Bon, Mr. Chapati asanzwe aririmba kugeza no mu acteur n'ibyo. Yes. Urabikombina bise bigakunda. Yego, ndabikombina bise bigakunda. Ni giki donc umwanya munini donc en carrière musicale na carrière ya film. No bwacane yiko ari music kuko music niho numva mba abari jewe ndi controller nkavuga ati umwanya wo gusora ikintu gishasha mugabo film kivuga kabiri kubera isanzwe ndi mu mugwi urumva ngaragara ari uko dukoranye n'umugwi. Bon nagira nibigero kina n'amakomedi. Oya. Ni film. Ndi serious short na comedy. None bakubwiye ko abantu bakina amakomedi bataba bari serious. Kenshi hari abantu bakina comedy ugasanga nta manuro zirimwo. Mugabo ari comedy maybe ivanze n'andi ma script cyangwa andi ma scene ameze neza ashobora kuba atanga impanuro je nta kibazo. Comedy imo ndabizo nimo kandi ni moment de détente iyo uri kurayira cyangwa iyo wagiye donc kumva ugira umbwiye ko ajya ama concert kigingara ayakorera donc atamanuro ziba zirimo. Niyo mpamvu navuze hariho bamwe comedy zatandukanye ni nkuko nk'akarura ashaka kuza umuntu nka wewe ukabona aramba ibintu bizarre akagerageza par exemple ashaka kuza kambara higunyira ngaha mugabo bagenda kuraba réellement cyo ashatse gusigura canke concert ashatse gutanga muri ibyo bintu yambaye gasanga biri vide. None indirimbo zose zirimo impanuro. Yego ndetse baje zose zirimo impanuro. Yego iyo kwivuga gutyo cyumenga n'indirimbo zisanzwe basoza zirimo impanuro ko nta mpanuro ziba zirimo. Oya si bose barimbi zirimo impanuro mugabo jewe ikintu ca mbere nkonta ni concert kuko
ndakunda nkora ikintu umuntu azosigarana ubwo n'umuntu sintazobanka mpari canke nshoboye kwinspira nk'umuntu uba biragoye ko nshobora kwinspira umuntu akora ibintu bifise impanuro. Yes or no kuva ryari? Yes no kuva kera cyane mugabo si kera cyane gose kuva numva natumye kuja kurimba ka Henso 2017 ngaratanguriye muri team yitwa Steam twatanguriye ahanyine mu Gasenyi na Badido Rapper dukorwa na DJ Ghost yakoze ndatemutse muri muhanga ndakora ka Henso igihe abo twakorana na Badido Rapper n'abandi twari kumwe tubaye proche ndetse nkora nkora byanje. Oui, ça tuma bon tout me croire que parce que ça va faire bientôt 4 ans. Yeah, 3 ans. C'est moi je me parle. Ok, 2017, ok, 4 ans. Diki gituma udahitinga nk'abandi ni donc niki gituma genre ugumuri hasi ngira ntashikana muri nzi ya underground niki gituma udakwanishaka nk'abandi gukora underground bisegoreke underground I mean underground n'umuntu donc akiza muri carrière sivyo akiri mushasha si cyo kiza kuvuga hakaba harimo underground no upcoming. Okay, reka simvuga mu upcoming bon que va simvuga underground uramutse kuri stage nyinshi za vrai film canke mu ndirimbo stage za music none de pas du ndamaze kugenda concert yanje Julieta concert yabere kuri Centre Jeune Kamenge ico gihe nayikoze mpaje gusoma indirimbo yitwa Julieta nagerageje gukora concert kugira ngo umuntu ashobore kuba proche n'abantu bari mu Kamenge hafi na hafi kugira ngo niba kumbure nibamara kubona event badushobora kunsapotinga bivuye no kunzo ntanguriye ahangaha hafi. Warabaronse abantu baje abantu bashibikira baraje kuko deja kuri Centre Jeune c'est gratuit narabaronse mugabo bisiba yuko mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere nshobora gutegura y'amahera. Nariko ndabaza ati nigiki kumuda kwa ndugu nk'abandi basi gushikire cyabona with design baby music bakora fresh kandi bazamutse mu mwanya utari munini cyane donc alors que toi umaze video 4 ans qui fise munsi ya ma views igihumbi bikudekuraje uvuga ati pourquoi ndiko ndinvestir amara mu kintu gitunguka music novuga yo ahubwo ico kibazo mu matwa kibaza Imana kuko Imana niyo ifise gucuza ikavuga ati sambari arageze kuba kugira appearance mugabo ba with design barakoze bararonka chance nanje kumbure turajya mugabo aho ngize ndahashiye tumeze bien ndashimye donc tuwaze Imana iri he tuye Mike shimye dubufise hama ibindi biraza mu nyuma. Bon ntibiriga bigushikira bwati ndabihevye donc ukiyandasika bwati non faut que ndabihe parce que ibintu sivyo wanje. Yes ibyo birashika mugabo haheze nk'imisi nkumva indirimbo y'umuntu yakoze uburobe ndavuga ati no c'est pas possible none gutyo umuntu yashoye kurengana je nkora indirimbo zimeze neza uburobe akashaka kankore nanje peut-être bande ndoshobora kuronka umwanya neza. Nindarakora filme indirimbo y'uburobe isoneri basika tuvuge soneri ziriho nyinshi tugire ubamo oya sivuga amazina mugabo ngaha muri industry baruzuye donc ibice b'imicizire yuko nanje nshobora gukora ibintu bigashobora kumera neza. Donc wowe uririmba ubutunze neza nturirimba uburobe oya ntabwo nta muntu n'umwe yigera yigaya kuko ndashaka kubavuga ati naka banko ikamvuge wowe ati aririmba nabi urumva hanyuma mbwa basinda ko décourage parce que ndi ngaho kugira nta mu bisanzwe umuntu ntabakwiye kuvuga ngo umusupporting je supporting no ko mbaye kuberaho nzanga kwiti kuberaho namubwira ngo nyaka yari buromba mu bamwe kumara décourage by the en fait c'est ku décourage gusa ikibi nuko nawe kuvuga izina agaca yiyumva naje washaka kunkoza ukavuga ati bon iyi ndirimbo capati hari umuntu wahise anyine interview arambye ati je sinshaka kuguha interview bivuye n'ukuntu abonye ino ndirimbo yawe nta message mbonamwo none naramututse naramuretse ndavuga ati okay that's fine
umuntu ashaka gukundwa n'abantu bose en plus nta ndirimbo nubwo ukora indirimbo imeze gute n'indirimbo ya gospel ntushobora kubura abantu bagira dislike mbaye n'ibintu bisanzwe je ndakora ikintu ciza niyo mpamvu je nkora ikintu ciza nkagitereka hajya mba nkunda omwe hazoze nk'umuntu omwe meme 2030 ashikire kuri YouTube ndavuga ati kwa iyo ndirimbo kuba ikindi yimenye no munsi kubera ikintu indirimbo iryoshe kubwa ntigeze ndayimenya nta caja question mark maybe presenters maybe umuririmbyi yabigizemo uruhara atagize indirimbo yiwe maybe n'aba promoters batashatse gusupporting umva bice bija mu makata atandukanye ijya question mark nicawe hariho ugacuga ati kanaje ndamufasha Akapela gato ya chapati canke intebe kamere kuri chapati maybe ndavuga ko intebe dunia na maajabu yake kila kukicha kuna ukumbuke yanawahusu wadogo wakubwa kabisa kwa kujikinga virusi ni vingi kabisa kimaliza kuna wakuleni hizo chapati kimaliza kuna wakuleni hizo chapati hey duhe tuje irabandaje Nturike biririmba donc sans lui romantique parce que petit laisse-moi flatter ces filles là. Yeah. Romantic ni babiri good night ni impiri. Yeah, those are romantic songs. Bon, le dernier dit mon message. Mugabo donc ego dit mon message. Mugabo ntuba romantique nk'abandi ngo utera ama frappe ndati. No, frappe en fait umuntu no kubaza kubera iki ubu turaronka igitabo ca nk'igitabo ca Yuda ndarihitse uko you mean Batse kuvuga ati hari abantu benshi bakora ibintu byiza mugabo bitarashobora kuronka amahirwe yo gushaka kugira na wiz design hakanguye no munsi mideli event hakanguye kuva DP bandi bose batanguye imyaka imbide tabatanguye kera mugabo bagiye kwa Paris ubu bisigura ko jiwe romantic songs ndazikora niyo mpamvu kenshi ncanga nimba nagiye muri chapati nkashira nk'abana ubundi nuko mba nkeneye inkuru ibintu bitandukanye n'ibyo nakoze buri muntu wese yari hose ashobora gutoramo indirimbo ashaka cyangwa ishaka kumwubaha. Ese njye nasanzwe ari en couple cyane pour le moment icyo kibazo bakimbaza novuga oya ya ntanga nimero yaso niko sishaka kumva nyene uri romantique ndibaza mpamvu utari en couple ndi romantic kuko en fait nimba nakoze impiri ni true story ni ibintu byashitse muri past nimba byashitse muri past mugabo ntibisuga yuko complètement naco ndabihiba ngiye ko umupadiri no muri kazoza ndabifise mugabo sibyo bintu ndaje shinga pour le moment donc ni abakobwa mukobwa ntabwo umwanya muratweshe afite gutaka bakobwa utagute mbwira ingene utumwanya ku bakobwa umukobwa ukuntu mutaka umwanya en fait usanga kudana n'umukobwa wo kumusaga umuntu ukunda vuga yego kureba icyo byakuye wo kumusaga twarakundanye sevra mugabo ugiye kuraba umuntu ukunda sibyo tuza kumuha umwanya kuyinda en fait je biga bintu byo mu rukundo usanga en fait wihenze gusa kumwandikira ukura gufuha urumva shekhi je nashaka unsange ngaha uyu mwanya ntuze umva ibintu by'ingorane byo kuba mu mwiruka nanamenuna nani nini umva ibyo ntamwe ndabifitiye cyangwa uza umva uri mu bintu byawe uri muri etude uri kuriga turashaka kubonana tuza kubiheka gihe utabihebye umenya yuko umuca mwankana none ubwo ubuzima ugomba gute kanze me story z'umukobwa kumusaga ngomba telefone ngomba gutelefone shakinda shaka ndagukeneye tuwanire ngaha ubona ko ino interview cyo igabanya iminota mbega wa yo acha biti yakoye ndarabidize navyo nkore byanje umunsi umwe ntwa nimero zawe no munsi umunsi umwe nzoraba ni buri ngaha muri interview niko nakupigia simu yego igani twira couple sinzoja mbe ba interview ngo kubera couple bizovana n'ibinda gushituriye rega yego en fait ndagutinga nkaya nka avant yukuza muri interview navuga ati kandabaha kandi deja ibintu akunda ni ibintu bimugira en fait umuntu wese arafise ibintu bimuseduza bimugira gute bimukurura muri make ikintu iyi ni point fort yiwe cyongira ifo wenda ko ntabwo telefone kile twashyize muri ntuze kwanza je ndi muri interview telefone nta nkoresha donc ntabwo nkora
nzora ngenda bigenze urabona ko n'umunsi raba ngiye nambaye hano kuba nambaye kumwe nawe ugaca wambara nk'uko ntaco ubona nta kimwe mbona sawa bon mimi sina kuna mkoga mdogo kawaida yani nitakumenya bomba nimero ndio tumenya kati good hadi barabishikira simbe barabishikira niso sara yandikira ngo izo tu Instagram ati nakako je interview iki na nimero ba je ndakunda umukobwa w'inzoka none ngene ufise inzobe kabisa ego inzobe ndayikunda ufise umukobwa w'indero ufise mico mibi bimeze gute mico mibi no kuboregwa ni kugenda n'abahungu benshi gutwana birahera gutwana birahera ibaze nk'umukobwa usanga ndi umuhungu ivyo rero ivyo ariko ndankare muri rwa rukundo kubera iki urukundo rufise inzigo bishaka usaba y'umfite bishaka yuko wewe cyenda kwifatira wewe nyene abandi bose bakurondera ikibi inzigo usiko Jay atagenda no usanga tukundana aho batandatu narabyigeze mbwa nabihevye niyo mpamvu rero utinya kuja en couple niyo mpamvu utinya kuja en couple kubera iki urumva utinya ko wagira agenda wagiriye abandi non c'est pas ça ibyo nabigize mu gihe sinari nizeye iyo twari turi kumwe franchement mu nyuma naciye nsanga bwabo bimwe n'iki kandi ivyo ikiyagiye ntivyambabaje bivaye no kunanje n'ukuntu amaze gutegura akarere rero muga Paul mama nta nko ukujura ntakeneye ndacafise gishobora gutegura gupaka akaziza kanje byinshi mbere ko turangiza duhakapere yampiri gahanda faditse mfashwe mpire maboko ndadugije ndoroshe biraryoshe mu rukundo ndimoye mu rukundo nshuti ndamfashwe mu rukundo nshuti ndamfashwe n'urukundo iwawe mbona narafashwe mpiri oya bo urumva ngo ntimunamurondera yarafashwe neza yesu ndeka tugushimire cyane yo thank you so much kuri no mwanya yari ndamateka bon ntimwagiye kugira commenter hamwe na subscribe kuri account ya Budrahi TV mudufollowinge kuri Twitter no kuri Instagram nega ndayikubwira uvyivugira anyway ngo namwe nyene mumukorera umuti donc mumuremere mumuhaye ma subscribers biyongera donc on se dit à plus tuzosubira ciao ciao